Untuk you guys yang suka full margin, right now dekat dalam MACD dah support up to 400x leverage yang you guys boleh gunakan untuk ajar market kali ini. Bang, tak bahaya ke leverage banyak-banyak macam ni? Jawapannya ialah memang sangat bahaya kalau you guys tak tahu cara nak guna dengan proper. Jadi dalam video kali ni saya akan ajar dekat you guys cara untuk trade tanpa perlu takut pakai maximum leverage dekat dalam mana-mana exchanger pun. Dalam case kali ni kita akan pakai 400x dalam MACD. Yang paling penting you guys boleh full margin dengan lebih berhemah. Let's go. First thing first, you guys boleh buka you guys punya MACD dahulu, and you guys boleh pergi dekat bahagian futures, and nanti you guys akan nampak dekat atas sebelah kanan dekat sini. You guys boleh tekan, you guys akan nampak which is dia ada 1x, dan you guys boleh drag up to hingga 400x guys. Maksud dia apa? This is very good untuk orang yang bermodal kecil tapi nak try trade dekat Bitcoin dan juga Ethereum, sebab pada waktu ini 400x hanya support untuk Bitcoin dan Ethereum sahaja. Dengan akaun kecil pun you guys dah boleh buka position dekat sini. Jadi you guys boleh tekan saja confirm, and you guys tak perlu takut sebab at the end of the day untuk akaun ni you guys boleh tengok saya punya balance ialah $133 sahaja, which is semalam ada $100, tapi kita dah profit dekat position Bitcoin semalam waktu kita trade live CPI. Tapi tak apa, yang penting dekat sini saya nak ajar you guys cara nak gunakan darab 400 ini dengan lebih berhemah. So untuk ini dia simple saja. First thing first, kita pergi dekat chart dahulu. You guys boleh guna semua technical apa yang you guys nak pakai, macam mana you guys nak decide untuk nak entry. Yang penting sekali ialah you guys kena ada entry price, and you guys kena ada dekat mana you guys punya stop loss level. Then after that you guys boleh apply dekat formula ni. So right now you guys boleh tengok sebagai contoh lah, let's say kalau sekarang ni kita nak long, sebabkan kita nampak macam Bitcoin dah mula nak naik, jadi dia tak kisahlah you guys nak long ataupun short, tak kisah. First thing first, you guys kena tahu dulu dekat mana you guys nak entry. So dalam case kali ni contohlah kita nak entry dekat price dekat sini, which is dekat harga 83k. Kita ambil 83k senang So stop loss kita ialah contoh kita letak dekat bawah ni, which is dekat 82, supaya kita nak senang nak kira. So beza antara entry price dan juga stop loss kita ialah sekitar 1000 kan, 1000. Jadi apa kita buat ialah kita akan pakai formula ini. Formula ini saya dah pernah share sebelum ni, tapi ramai yang tak tengok lagi video itu, jadi you guys boleh follow juga, jangan risau. So dekat sini you guys boleh tengok untuk nak cari lot sizing berapa, you guys boleh buka maksimum dengan 400x, tapi dengan selamat you guys kena masukkan which is berapa risiko anda, berapa yang you guys sanggup risk, and bahagikan dengan gap, which is beza harga entry dengan juga stop loss price, dan value tu you guys ambil always positive. So dalam case ni let's say kalau saya nak long, and account saya tadi you guys tengok kita ada $100 kan. So let's say kalau daripada $100 tu saya nak full margin, which is saya nak pakai 50% daripada saya punya capital. Jadi kita boleh letak kat sini $50, you guys bahagikan dengan berapa tadi? Gap dia ialah sekitar 1000, right? Kalau kita kira you guys akan dapat sekitar 0.05 BTC. So maksud dia apa? Let's say kalau you guys nak buat layering ke, you guys nak entry ke, maximum block sizing yang you guys boleh masuk ialah 0.05 sahaja daripada entry price. Then bila dilanggar you guys punya stop loss level atau cut loss level, you guys akan rugi sekitar $50 sahaja, sebab kita dah kira $50. Let's say kalau you guys nak masuk any value pun tak kisah, you guys hanya perlu kira sahaja dekat sini, guna formula ni, should be tak ada masalah. So dekat sini you guys boleh tengok, let's say kalau sekarang ni kita masuk 0.05 Bitcoin, kita punya position which is kita akan open long, maximum leverage. So let's say kalau sekarang kita letak stop loss kita di dekat 8200. So you guys boleh nampak dekat sini. So kita tekan dekat bahagian advance ni, you guys boleh nampak let's say kalau kita masuk 8200, kita akan rugi sekitar $68. Kenapa $68? Sebabkan oleh apa? Sebabkan harga Bitcoin waktu kita nak buat video ni pun dia dah naik sikit. Jadi nampak tak? Dia jadi $70. Sebab apa? Dia dah lagi jauh kan? Sebab price dah dekat. Jadi you guys boleh adjust lah. You guys boleh tambah. Contoh 53, 52, 53, 54 kat sini kan? 55 lah. 54. So dia akan rugi sekitar $51 sahaja. Then you guys boleh tekan confirm, and you guys boleh tekan open sahaja you guys punya position. So dalam case ni let's say kalau kita long kan, automatic that kita dah tahu dah, kita dah faham, kita pakai maximum leverage. Tapi dalam masa yang sama lah, let's say kalau dia turun, langgar kita punya stop loss, which is kita maximum loss yang kita target price akan pergi. Kalau let's say kalau price pergi below than this area, maksudnya kita dah salah, analisis kita dah tak betul, jadi kita akan rugi $50 sahaja walaupun kita pakai maximum leverage. Jadi the idea seorang cakap leverage banyak ni bahaya, bagi saya tak ada masalah as long as you guys pakai formula ini, should be no problem. Tambahan pula ramai dia cakap, let's say kalau kita pakai high leverage, kadang-kadang kita punya fee akan tinggi kan. Untuk MACD you guys tak perlu risau, sebab MACD merupakan exchanger dengan fee yang
paling murah antara semua exchanger. You guys boleh tengok dekat sini table of fee MXC, and nanti you guys pergi compare dengan exchanger lain. Tak kira spot ataupun derivative, saya dah pakai multiple exchanger. MXC adalah exchanger yang paling terbaik in term of fee. So let's say kalau you guys nak close this position, you guys boleh close sahaja. In term of percentage, you guys nampak dia naik dengan sangat ganas, sebab at the end of the day margin yang kita pakai untuk nak buka 0.05 ni hanyalah $12 sahaja guys. Maksudnya orang yang ada akaun kecil, $50, $30 pun dah boleh trade, sebab kan ada bantuan daripada leverage ini. Tapi for sure jangan sesekali trade dekat pasar futures. Let's say kalau you guys masih lagi beginner, you need to be an expert, dah belajar, dah profit banyak daripada spot, then after that barulah you guys allocatekan daripada profit yang you guys dah buat untuk nak trade futures, nak try, then should be okay. Sebab betul dekat sini lagi cepat you guys boleh profit, and dekat sini juga you guys kena faham lagi high risk. And let's say kalau you guys nak close you guys punya position dekat futures ni, macam sekarang saya, sebab saya tunjuk contoh, saya close dalam keadaan rugi lah jadi you guys boleh tekan saja flash close, nak cepat, dan you guys boleh tekan saja confirm. And nampak tak, execution untuk MXC ni memang paling laju lah. You guys tekan terus dia execute, settle masalah. Jadi let's say kalau you guys nak try pakai MXC, belum ada MXC lagi, let's say kalau you guys nak support this channel, you guys boleh klik link dekat description. And please masuk ke dalam channel Telegram kita. Dekat situ kita akan lebih aktif sharing setup, saya punya personal entry, and macam-macam lagi apa yang you guys perlu tahu. And last sekali, MXC is your easiest way to crypto. Jumpa dalam next video. Bye bye.